أزرق في اللوان نزول ذا حمايات أمشي السينما الكلية لا فيديو هاكي باش تخدمها كان رابيدمون يعني يونا كني كريمينال مع كرا لي كريمينال مع كرا لي زاساسيون بيان سور ولي غير صرغاينا لا كابيليا يعني كي بون هاد الهضرة سترومي تاخر جو ديفير moi je m'adresse au président de la République Tebboune et au général الطحان شنقريحة en tant que Hamza Barkan Kabyle citoyen Kabyle l'Afrique du Nord. Je m'adresse à ce criminel de Tebboune et à ce voyou assassin Chenguereha. Vous êtes en train de brûler la Kabylie. Vous avez fait ce que vous voulez. يون انت ولد يا تبون يا طحان هربت لألمانيا bien sûr. Tu n'oses même pas dire ce qui se passe dans ton pays, dans ce pays qui... Enfin, ça ne te regarde pas, bien sûr. C'est normal. Parce que un bâtard, c'est un bâtard. Hein. Moi, je dirais à l'armée algérienne, vous êtes tous des bâtards. Je dirais à Chenguereha, tu es un bâtard. Tebboune, tu es un bâtard. ولد الحرام, انتوما ولد الحرام. Vous n'avez jamais respecté. De toute façon, vous n'êtes pas humain. Vous êtes des assassins, des criminels. Moi, je m'adresse à Trump parce que peut-être c'est le plus puissant actuellement. Je m'adresse aux Marocains, je m'adresse aux Juifs de nous aider en tant que Kabyles. Voilà. On n'a rien. On n'a ni armes, ni pouvoir. On n'a absolument rien du tout. Eux, ils ont tout. Nous, on n'est rien, parce qu'on est des cons. Oh, il y a encore des cons, il y a encore des imbéciles. Et c'est les تبع. الراو الحرام منا كي يسفدين ضربوا الجزائر. المرتق بينيس. يبطارنا هنا كليا قطونا. زعاشا ودينا حارق الدنيا متي ماكم. يا راو القحب. ذاك نزمر عندهم. دونك تصيق غرغان ثم تفويك كفا وشو ديقي. Moi, je condamne vraiment le gouvernement algérien, les assassins, les criminels de la Kabylie. تنمير نون أحد حلو في اللون حارق الدينار بك مثون القبائل ثني تبعه وما وين يوكين يوكين باي باي ذيك الدينار